AMPOMA 101.3 and afe mankasimu so yedem ebra wo tie kingdom 106.1 afe wo kodoma doma FM enso afa bi e 100.7 yada mo nyina mo sedam wase kanesha ban radio nsu ni wo kaneshi kase boy anamu yada mo live Facebook no so ya join ye SOMPA 106.5 Accra, SOMPA 106.5 Accra, YouTube no so sa, and www.sompaonline.com. Wakwa and some not the drone one, wobenya binu waking kai, and some of draw ya de Abram one shannon so. Sakasa natural mineral water yechi, had your special foods near Adrian Papa near, a face of crop near the time Rabamesha, to malaria fever no assay at your free ho, now who to me at all. Yani and what dear Shiana back and kind semi diamawono, Nini any mono, a B NSA. Narcotic Control Commission, one show my education pa 2.3 tons. Nina ye suspected Jamaican contumely, one watch you of Ramantam. Ghana Immigration Service Jumekono, one more boy Juma Chese, any probably or honey doom ye know, woman sa assume one do one woman yaman who does what the she yaka say. Yakamu munetiko emomukrum. Ormonya for Muntakamu Barake Boman yasa, a bino wako unquati quambes wo habia. Ghana this year will be mananko former man shwa this year, a few hobby or mine Ghana emu. Penia, was here by our UK, Zita Benson. Was one Ghana, any UK, one music as some Sunday Yakonwa, Ejina Yepa. Bank of Ghana Ejumekuo se woma hyase yenhwehwemu de afa Ejumekuo a yefre no Equity Savings and Loans a womo kire se sa company wo manfo sika akoka ho no ye ka se Ejumekuo no womo atum. Bank of Ghana kono e bo mane wo senya no korada sa wom headquarters no a won masie no womo eton eno de sa sika no womo nya womo de besi aya asabia no nti gamanche wa kire se 500 bed children hospital project kase pa ya womo de be kokolebu no wa kire kirem. Apomden so afford ya to just Ghana need a soda ho ewo Ebola yare no ehun wasre se wo manfo enya hweye na sa safety protocols no wo mfanye adwuma. Afedi wo manfo ye teso ame won so ateden na ye kasai ye hu se adehye no mu a na eye won ma hyase eye adwuma ewo so ame interchange ne so no won ma baso ama ho hare enso atumi aba. Ani ablekuma central so wo mo ye adwuma ho na we de one more year and tree, our baby as I more yen. What my dreaming in that world? One more tongue and entry, Kanda Quantempono, Esso, Kaukudi, and Potemho. I bet you just say Minister then a directive in a banny, Yaka say, dear, woman, you know, one more send and no, every biaya, Nankwomudi Jumahono. Ebeka wan honey abo boni nyina no ayode baba so masaria pom to beka se boye ne ya ermo de share brei ayeme akosua agyewa kwade boaten mene odoma nkoma chiame obrempon nana kwaku ampoma ene ye esquire AGYEIWAA ASARE Afi yenshan seminase emfa emawo. Narcotic Controls Commission. Wamo ena ebane nubone ene ehu dwadie ehon sansem nyina no a ya na ehye wo monsa. Wamo kire se wamo akoya adwuma bi titru pa ewo bia ya efro se bi wegbe. Eno ewo ho mfafra mu ho ewo framantam mu. Na wono koya adwuma wamo akoya no ho no echenkuri. Wamo se niema bi a okeka bomu a wo hwe se ne na hosuo no tie ene se ne ani no aye se ne tie no a wanhwe yi a ubehunu din no ho se we dia hwe ye beje be kan kontomiri ntampe wi yen saade no a enye ne bia eno bi na ewo mfafra mu ho na wo mo che ye no wo mo de susu wo mo de gu susu dia so no mo kari hwe a aye be se 2.3 tons emu odu pa ya no nko ano se wo se wo ton kura no a wo bo ka kura no nya se 1.18 million Ghana cedis enesika no 1.8 million. What the quantity the annual buburuja I don't even know how to translate it into a pepe. And no na one more chance on yakwa chibi. Now when the choir na no near tip off bia manfo bo modia from bo mama near just say say there's 2,372.38 kilograms suspected cannabis. I want from one manfo just an one is one more fast sa no one choir na ye efuo kase bia ene warehouse bia kambo musa e wo mpotam ho ena no mo di sa adwuma no ho eno
ɛna kwasi ade ye twa mu yae na akokofo che se ahomachempo ɛna wo ye fast ɛna wo tu free nkran ɛde na mu a na wo kodu fafra mu wo kodu ye no mu se sɛ ne amanfo aka no ɛyɛ no korɛ ɛno nti ɛno ada ɛna wo de ba montre se ampa wone akɔhwɛ mu ahunu 31 fo no a me 31st May ɛna wo no kɔ yakɔ che saa ne ma nyina ɛna nura wo de ho kratasɛm ba montre na adwo no ɛkyɛ sampa ne wo gusu wo ye nhwɛmu de nanso sɛ bimpreduasa unim do kona haben kora no a anka hu ne eto ahye atim sɛ we die abene sɛ ne yete no wone ahunu ne ma ewom nanso anya hwee no sɛ ne mmara ne se no ɛso am de fa mmara kwan so ne wo de fa mfidie mu ma mfidie na nkasa confirm na wo twa krata to so abra so mpa ne akenkan a no ma hu sɛ mpa mfidie no atimi afafa mu ahunu ne nyina ansana wona atimi aka yesu ne mum sɛ die ye bɛka ne se yesusu sɛ no ɛyɛ bɛsɛ 2.3 tons ya no ebi wom pa sɛ wo se wo ton a anya hwe kura no wabɔ kampo no 1.18 million Ghana cedis eno ne sika be free mu aba se ne nyina akwakodi na akokofo wono mo nkyɛn yetoa ensem no eso Ghana Immigration Service GIS adwumekuo no wɔn abɔmmɔden ayɛ adwuma yɛ kase amahodo so adehye bɛyɛ 105 ɛna wɔn ayɛ ahoboa ne adeɛ nyina ma yaka wɔn nyina tikɔ sɛ obia enkoni kurum na wei no intelligence led operation bi a wɔn kɔyɛ ɛwɔ asankrigwa na wɔn kɔyɛ ne nipa ɔha ne edumienu 112 ɛna yɛkɔkɔkye wɔn na wɔn kyerɛ sɛ May ne da na ɛtɔ so aduo no ɛwɔ afiya mu asankrigwa sector command ya assistant commissioner of immigration ACI Kwabena AGYEIWAA no ɛna edi dom no anim wɔn target mmemme yahodo bi a wɔn pɔtam ho a wɔn kyerɛ sɛ yakɔsoa ma ahodo so adehye ya ba kurom hanom a sabe tutu bra ene yede wo mabase wo mo emmamebo enti enno ankrate ya wo mo ede baaye no wo se Nigeria fo ye oha edu 110 Benin ni baako ena Cameroon ni de hye baako ya wo mo nyina ye ma wo mo mfie no efiri beye mfisia no dumienu ekoka aduasa nwotwe 12 to 38 years na wo mo kire wo mo wo asankregwan potam ho na kire ene yeboabo wo mo nyina no de wo mo ba holding center bia ewo enkran ha se de be ye betimi atoto wo ma no na ye bi se wo mo amane ewo Ghana ha wo mo de wo mo ba ye ene asemo ye kanto wo mo tirimu nti ye so a wo mo efiri wo mo ma so ebepie Ghana ha sei akire ene wo mo kire se anti-human smuggling and trafficking in persons atna ye bi ewo immigration adwumakuo ni mu a womo so na beye sa investigations ne ma womo ehunu sa enkrofo yi enti womo ye pe na esese ye boaboa ne ma no ne ye san de sa enkrofo nyina ekọ mu krom san se enye bra edi kan ni o wo hono mo a bo se yakwakoso adehye bi mo a mo hwe wo Facebook no immigration fo adwuma a womo koyeye ewo asankregua no enkrofo a ye che womo ne akatakata womo anim kakra ena chese ya sa womo line a ye take womo details ehyan ahodo ya ye de womo nyina agu mu ekọ womo krom no eno ena eda ye Facebook page no so betimi aba no waba behwe bi na controller general ya oda immigration ano Yera Samuel Basintale Amadu en wode ato sa foreign nationals fo nanim se ye do ba Ghana hanom se ya emra wo ho obu ho no kura nya kwa papa so ne ye fa na de ne baaye enti sa immigration laws no enya de se wo mu di so enti se wo be pie ba bi ati sei na so ba na adwuma e bia ya sha obo se brabe ye ne ade ne nko wiase sebe abrabofo bi ne yede wo ba bebo a wankasa akora no anka ne papa mu a obetimi ede wo ho akọ na opese okokuro mu baaka wo mo ya ahoboa no wo mama akokuro mu nso no empepi no sa foreign nationals ne yede wo mo ba na wo so kakra wo mbanya dinti no sa abrabofo no ane yede wo ba bebo ne ya pebi kakra de amo mu nti wo se sa ne ma no yade se etia mra ne kokora mu ne immigration fo wo ma wiata so pass Ghana ha de wo mo ntena se nyenhwe ha ma nkrofo bi emfa mra enhye wo nsam nti wo mekoso adi sansam wo yechi obi biara obefa kwan bone so obaberu my Ghana mu no ye che na ye be sign di nipa no akoni kurum Abobeda just say what about my Ghana mu a ampanyefo ya bambo mu nsem da won mabamu odie mu akwa hunu kwati kwan wo do bes wo ha bi nipa binum ennam mra kwan so na wo ba bewura mu e wo my Ghana emu yenim sasa ba no akwantuo ne mu nsensem wo Ghana Immigration Service wo mo na Ghana ban ama won mu tumi se enhye won mo nsa enti obi ya fa kwati kwan so ba bewura mu a saafo no e na ban no etabo won mo so bo pa na enai wo so fo ya wo hwe fisam ne amanyo won nsem so won mo nya fo mu ntaka mu
Mubarak ebra wana nanum ahemfo Kristofo ne anuanum Islamifo ehia ye ewo Flaumantam no ana babeda dwa ekire se wokọ Flaumantam a ewonum kra de anya senketo akwati kwan no wo mabobọ ne se ya menkum ni fa ene da ho enti woni anu wo fa honom anu oba be wuro mamu wo biye mi sare hwe se woni na mu anie enti nyasa bia immigration fo na bekwa ko so no mu na wo manhwemo hunu se woni anu wonkita nkrata ene wonam kwa bone so oba be wuro magya na mu a na se wonamu ane se wokro aka wo bi ama yewura Muntaka Mubarak manchepo adia tudwa e tro se hadwene ekoba no sa no a wo man ne ye bombo no ene ye toto na se. You are not without confidence. Voter region has been on our course about 12 officers. That understanding, we are among the regions with the least funding. I can tell you that by the region, the world governments are here. I don't want to be wrong. We are running that every year September to bring out of me to show which region is most beautiful, which community is most beautiful, which district, so that people can see and compete on that what we try to make using and community management. Our wish is that there should be no constraint, there should be any community in our Abusua way ayasofo ya wo hwe wo magana efisam ene amanyoye wonsam so ye Muntaka Mubarak Muhammad yetwa ensem no eso na Ghana na musini a wo enresi abrochima mu eye maame Zita Benson Saba wono na yakasai wo tire se Ghana pa ni UK yantam nkitawodie no ekwana ni mu pa na we no wakasampo we ye ni a wakasa di kan kura e Ghana UK Investment Summit as 2026 de no e London ana ma de to so no wo chese mpa wo hese ne Ghana High Commission won ho no wo ma ka wo siasia ni mu pa so mbeboa ama investors ade wo ho aba man Ghana mo ba ya adwuma pa wo man Ghana nya sa investors fo ba ko ne bia enya wo mo ne nam app no so ye investors no nya wo mo ne wo mo a wo mde sika pudu sika bete edi wura adwadie mu ma ne ma nyina akoyie no wo mo pa ene wo mo hwe so betimi atwe mu nyina de aba man Ghana mu sane be ya wo mde sika ba be hye anwam na me na me so man Ghana mu nipa wo mo anya bia ye bra na wo kasa asem no na ye kwa akona da ne nchempe. It's a great pleasure to have you join us at the Ghana UPA Investment Summit 2026. On behalf of the government and people of Ghana, I thank you for taking the time to be with us, and more importantly, for your interest in Ghana as a destination for investment, partnership, and long-term business growth. This gathering reflects our shared belief that the relationship between Ghana and the United Kingdom should continue to evolve into a modern economic partnership built on mutual prosperity, innovation, sustainability, and shared growth. We have convened this summit to bring together government leaders, investors, financiers, entrepreneurs, and business executives to explore how we can best work together to unlock new opportunities, deepen commercial ties, and create lasting value for our two countries. We Mami Zita Benson wano ena ekasa ye na wo wie kura no ena ode kakra ka no oche so wo de mo hwe say 24-hour economy ya eya 133 enu say so mdu musika ba be wura mu a ebetimi aboa pa no so aka ne say the government is pursuing an ambitious agenda aimed at restoring economic stability, accelerating industrialization, creating jobs, positioning Ghana as a competitive hub for investment, manufacturing, logistics, and services in Africa. And central to this vision is the development of a 24-hour economy that seeks to increase productivity, enhance exports, create opportunities for businesses to thrive, create jobs, maximize the use of infrastructure, and attract investment into value-added industries through a well-structured day and night economy. Our ambition is not only to attract capital, we seek genuine partnerships across the various sectors of our economy that support industrialization, job creation, skills development, technology transfer, infrastructure development, and sustainable economic transformation. We want investors to see Ghana as a trusted market, a long-term sustainable partner, and a gateway to the wider African market. We Mame Saba Zita Benson wano ene esi o man Ghana na mu e UK abrochima mu wo ensem foforo emu no Bank of Ghana
womo ahyase yenhwehwemu fa amanebo bi a womo kyerese womo nsa akanse adwumakuo ye from Equity Savings and Loans womo customers bi kyerese adwumakuo no womo ne omo ana ye adwuma susu bia no womo gyeje omanfo so kɔhɔnom ed womo sika kɔto investment ahodo na eye womo pi se beye enna kakra nie customers ni bi kyerese womo kɔhɔnom a se womo kwakoye withdrawal ana kwakoyi usika wato agu hɔnom a na adwumakuo no mpanimfo aka kyerɛ se kɔ kakra no waba ana se enne yentimi nyima unti na wɔtwe a edi yanim no kɔ na san bra biem enti saa no wɔm de wɔm up and down saa na mmom no wɔm no na wɔm ahotoso nyina ne sɛ so far as adwumakuo no da so si hɔ ya adwumayɛfo ba hɔ no ma wɔm yɛ adwuma no de enye den ase na wɔkɔ na nsa nka usika kora da foforo kɔ a enye den a wonsa bɛka de wɔhwehwe nanso wɔm da sɔre yɛ no ɛna wɔm hu sɛ adwumakuo no yatom yɛ de nkrado agu ano ɛna wɔm se a ɛba ne sɛ ne yɛ de nkrado agu ano ufre wo bia amfa wɔm aba hɔ no ma ba still no a eyade se womo edi nkrado agum ebi ti se La Paz womo branch e wo ho ena fe East Legon so eno so Sahara na eno na Bank of Ghana 40 yen wom so o wedie esese womo so etimi kɔ wom kɔ verify claims no a customers no e ka no san se ye obi adwumaku a na woma hunu ne enti a ene mpanifo eda sa adwumaku na no womo de nkrado agu ano na womanfo a womato wom sika agu won so no enso se ben womo ye ede afa ho a ebetimi aboa ma customers no womo nsa ka wom sika na ankwankɔye de mire bi atwemu de tetiye ya besi ene amanfo bi sika akamu yi na womo a womo de womo sika ekoto ho ne bi enne nsɛmtrofo di nkomo kyerɛ ɔhawo a womo fam Pacho am say na yesewi sika ewo hasin am so mo say yemfa sika nkoto banjari tufia akronfo beba bewia all of a sudden ye ba na obeji sika omo say gisa ye kakra so ya twen sa fidie bang no nipa na no mo ba ke ye wani da so say o sika ne de omo yemfa mai ba to far as workers no wo ho a mo ya adwuma no e bia ni da so wo say ye sabe kan sika but all of a sudden no say no am say omo ye fafula mo fuli yes mo ba so wo yonko na ye kakra Sabeka sika workers no se do makulu so kra a o mo babu na me na mo keta wo ye fa na ma me mo fa na ka nti mo ko fie ti me ba se mo be pesa me na ya o ma yoke ya ba ko fu bebre ba o sa obi aba mo se no tina obi aba mo se skemi ba ya so na ka no kre se bia bang ne gu o mo ka no kre nti anu na ya wa nti ya hwese skani baba ya twa se bia na akwa obi a mo jana baba ade chom baba o cham baba sa Wei eye customers bi ana womo eto womo susu anase womo sie womo sika ewo Equity Savings and Loans a ene Bank of Ghana for chese wom be yentwehwemu ewo ni nti ampanifo eda adwumaku na no womo de nkrado agu ano beye bosome baako ne akire kura ni a wo hwehwe akira kwan a wo bi ehunu ba bia womo nam nti customers ni bi ene etie womo nka no Yaguswada agency Semuna Bank of Ghana, woman chair near the Swa ewo. Now, woman dear Baba to Jar, I trust a woman am no more here, and Sansambi and Namaba Fontaine Fidian so, Sir, woman headquarters for Frokra, ya 2025, Yana, one Mukomu, Aqua Jumano, I better just a one more at home, at the Ama Ankwan Craig Makobi, Ama one Mabemua, and Onya Samoa, Edakura. Now, one more Kama Ghana for United say, Sir headquarters and Okran, one more can want someone. I abandoned on Penso 2019 and Ghana man penyida da na dan kwaku fuato e so ebo fam a one mo SCDC ho enti 2024 no mo commission yakora ansa na abansesa ebeba ma 2025 won mo akomu enti ade yakora ye mo no kora afa no mo akomu a chese won ma hyase eye adwuma ewomu no ede na ba ya ama ne won mo san so esigina yesa afa de won mo eton bebia sa ma won ma dwenim na won mo kan de akira Ghana for say won ma hunu sa de na ma ba fonchen fidie no so a enkrofo ahyase post.com no so de enam so pa so mpanko na postiye na eyade a eyare hosam ya hometesem se ase agro bi wo hono a media fo no sabio wo mni won mu di a akwakwa se kunturum na mefa ba nwoto eno so nya agopa wo kina bi no obi di wo mu din akwakwa atopra afadi din bone eba bebata wo mo eho na wo mo kama Ghana fo nyina anya mo ntiase se obi kura mpo de edi bi bedi agro a
Nanya Bank of Ghana sanse woman na eye Ghana ye sika krabia batan ankasa eji se wo ka asem bi asabio enamra kwa so animuo anase wo ankasa woni adanse de fa wo mo ho a na wo pese wo de wo mo nkwa eto asanye mu na so nti wo mo ka de kire social media fo wo mo a wo mo post sa de ni nyina wo.com no so se betumi a anka mo pepa sanse anhwe yi a na wo mo hyase se wo mo de ade na ekomra mu a emwa kora emani pa bi ho ntumi ento wo mo afei wo mo ka de kire Ghana fo nyina se eye hodo nsem nipa birim na boa papa se wo mo tu futuro ade gu Ghana de hye mwani no mo boa papa se wo mo ka asem bi ye twa kabane sirete de Bank of Ghana ho na ne wo mo ye pa no mo hyede ka sai wo mo kwa akoton wo mo headquarters no the bank square ni ade wo mo ton bibia se ni honom enti ne Ghana fo tesa asem no a mo bibiata emfa enyasem eno na amanfo bi krampo ka se we o hwe anu am de be test waters na nso Ghana fo atwom so da were eno ye nkrofo nsem comment section ho ya akohwe ho wo mo ka gu ho pa na ya mran kran gamanche eye Kentucky teko churu ya otoso mienu wo kire se o my Ghana mu se apomde ho nsem no ya nka nwi a be ha adwene pa na anu a senka nyame amfa fie kakra bi a nko no se nka samo ya to no bra wonya akwanhia mampani mahama ebesra no ana na mampani kura bonkomo no wache so wo pesanka wo ye be se anya hwe 500 bed children hospital we no nia bibia bi wo mti so de akoda no kura kwa ya asabia enya afi na ya transfer no de free sa ya asabia ho de akwa bifufuro bia no wo pesanka wo no kolebu se wo mama masase kura be se 5 acres kura nka ja nkom de baba ya adwuma na ti woni mampani kan mampani bo so we kura manifesto no mu no kura ye baba ya ho adwuma kura eno na Oromanyafo kwamna minta kando kwasra wahe ewo na boboa no ene wode sanse me nyina tuna nimti ho kra wada na enwuma ne nyina de ma no bera wade ma no wa kan se na to aso. A new hospital has to be built. A new hospital for children. We contacted the Kolego Teaching Hospital because they have a vast land on the right side of the hospital when you enter. So they gave us 5 acres of that land to see if we could design something for a 500-bed children's hospital. When His Excellency the President visited me in the hospital during my accident, I talked to him. He said, no, I even have it in my manifesto to put up a 500-bed children's hospital, specialist hospital for children. I said, okay. I also have that. I have been able to bring in investors. We have put in a lot of work. We have met with the board of Quality Teaching Hospital, and we are eager to put this project into action. Today, I have the project manual and that and a 24-hour pharmacy for Quality Teaching Hospital, and I want to give it to you. Enti anonye odi ohwe nchen ho krampo a sa pharmacy be ya adwuma fiti anapa kosi the following anopa eno ntime de ma we aye Kentucky teko churu ya otoso mienu we wi ya pe ana oromnyafo kwabena minta kando se hwajabo so mra se odwani oso afo hwe apom den sam so waje no asi ye we die nani age pa na akire ho kra no na wabusa se we no be ya ban kwa de ana aja gas state no ebesi no ma dane mu de ama ban ana mpo se won mu besi no ne aban apatena ano nso waje ya ani Jesu no waka ne say I'm humbled by this message. I think I've been taken by surprise. I didn't know we were coming to discuss such issues. So it is something that is very dear to the heart of Mr. President. And as he told you when he visited you, it's part of our manifesto promise. One good thing that I've started realizing, which used to be our problem in the past, is that corporate Ghana and individuals, when they want to do anything, do not align it with government priority areas. So you realize that one is going to the north, another is going to the east, and it makes it very complicated. But once these things are aligned with government priority areas, we get quicker results. So for example, if today we have these facilities and the funding is available, the funding that we could have used for this purpose could be redirected to another facility that could help all of us. So Your Royal Majesty, I will quickly draw His Excellency the President's attention about this particular bet. I know very, very well that he'll be so excited about this project. Oromanyafo kwabena minta kando kasa wie yepe na lead consultant ya other project ya no ya fa no kura wie da Max Ojampu wono so de kakra kan ho acheche se ne niam abeko
Basically, it's a 500-bed children's hospital, and that's going to be built on a 5-acre land at the Kolobu Teaching Hospital campus. We're expecting to develop almost 19,000 square meters of floor areas for the facility. It's going to cover everything in connection with children, all the services, all the specialist services in connection with children. So once a child is admitted there or goes there for healthcare solutions, you will not be referred to any other facility. And this will include a research facility and a training facility to train specialists in child healthcare areas. We're hoping to start this project by the end of this year, I'm talking about December, and complete and hand over this project before December 2028. Yampaye nyina ya krase hwebe enkosi bro nyabosumi e wa afie mu no ye ba hyase na ye ba koya ni makosi 2028 ansa ne be sia bato abosumi no ansa ye bro nyabosumi no na nke awie ne adane mu de ama aban we e lead consultant Maxwell Jampo. Omayi swafo wo shapomden ensem so numunyamfo kwabena minta kando ene dia disrede to Ghana fo nyina ni mu se adaworo ma Ghana Health Service fo nso hye ne ofutu a wo mo de abade afa niema huduo bi ebetimi aboye ho ban free Ebola yare no eho no wo besere se Ghana fo nyina wo mo emfasa afutuo no enya adwuma nkyerɛkyerɛ bi ebefiri ho no mabanso no mo mpupu wo muti ewo ho wo se ye kasa idie yade a yaka ho asɛm ase DR Congo ene Uganda eho ena Ebola yare no eyi ni ti wo Ghana ha de ye nya recording Ebola case bia se ye kasa nanso wasi etuanyonko etuadua ye de ye mane nye saa sanse we na abaye yi ni sesia na yade yi erobo wura ha no mo a yade bi ye be ha adwene pa enti wo mu se ye nya recording case bia de nanso esese wo manfo no so ebom ho ban enti se oba horo nsa bra no sanitizer bi udi apapa wonsa ho ententem make sure say bi a wo hwe na wo bi da su ne eba bi adia eye niema a ekire say bi a wonima de kro de nanso na suspect say Ebola yare ni bi a hwe say sa nipa kro no wonka ho emmen no ana wankasa so na obehu symptoms bi a enhye dan koyem fama wa entempa so na waduru ayaresabia na womo ahye wo se Ghana aban ayere bambom dan kran titru ewo yahye ahodo no eso de aban beye bi a se de beye obebe o manfo ne ho ban no so wo se wo beye ne saa. Kwabena minta akando wono ene swafo a wo hye apomuden ensemso. Colleges of Education Teachers Association of Ghana SITAG wamo energy abayi na wadi ato church for besa henu adunum 250 lectures a enei wamo waka e won market yamu ensensem se obi anya botoyemu na ancha kura wamo hawo no anopumesibere ebetumi aba ne nyina no yasa na sentem wo Ghana ban as the France tertiary education reforms abaya wahase a wo yensiesie mapapa e wo man no mesuamu anam so ama church for besa henu adunum a won machara ewo colleges awodo a eno ewo maimu no dodo no anwata ma won makatua no yatete so hu ama won mo sane na nka dodo no wanya no enei eswate na eno na SITAG fodi aba e kire se won mo yate won makatua so no senke koye won mo a ejan komkita degree kura de ankanya ya won mo mabo mu masters no saafo no mom no makatua no yatete so ama nwana mu bia eka ho wasanka won saka no saade ni nyina afiri ho mo de ama won mo anam so ama akwakwa ha dwene ye pa sanse enei sanipa no wode aho sepani aho keka aye adwuma na wo kire bie no obehu na katua ya akwakwa te so wa bra ya mo na mane die nti ya te so na se eye de nsem oba nto mo besere pa se achechefo no nyina nya botoye mu wo mo ane wo mesua empanyefo edi nkomo
na won ma hwede ntia akwakoba ne sa ene mu ana montu a won betumi atuo churchofo panye de makuo no yowura Fidelis Kamayi wono ana ne nsemtrofo ekasa ya wabom nchemu akere se nei anam so binti lectures no rodo no a won ma ba mu abu ebum kura se won mu ne ni gie kura e wa cheche adwuma no mu biem se won betumi anya ho se person ye nkenkane ka won sode ya won be sode ya ho hare so ne ni gie so se won kwa akoyi adwuma no ene sa ne ma no nyina fi wo san se won makatua won mo anya no aban no ateso afa nwana mu a wasankeba na won mo ha won kakra no eno so wa yi dodo no wa ade afiri wa anya sem da kura enti won mo koto asere mpanyimfo se ne ne kine yata sa aban no anya bibi amfa ho a anhwa emwa emomai no achechofo no enigi efre na enigi won mo nya bi amfa nkyere ye mofra no ade biu enano ada ena mpani de betu dia kire se opie Ablekuma Central ene Ablekuma North a se ne ensuo to a na akwafa wa hawo kese pa ede aba no se mpani ahwe ntu ho anamo a ye be hu a na sa mpotam wo nyina no ensuo yira fa won eno nti enam so ma Ablekuma Central won mo atete afam wo ho amate sei cattle ranch bi e wo ho a e wa boso kan fafram ho no won mo akodwiri ni nyina e de ato agu na bra won mo ye adwuma no na municipal chief executive officer e wo emfafram ho Ablekuma Central ononyafo Frank Kansa wona so mpaka se e bonkomo se ntia o mutu sa anamo no. This is something that has been existing for almost about 3 years. Before, it was only a place for these horses. That was where most of the horses were. And along the line, we noticed that they started bringing cattle around. Because of the salary, we allowed them to be there for some time. So we had given them several warnings. Indeed, it's also a buffer. So usually when they dredge the main drain, the drain you saw behind that, the storm drain, they put it on the shoulders. And because there is nothing happening around, that's why these people also came in there. But now the assembly, we want to clear the place and see how best we can put in some ecosystems that can help to beautify the whole place. These are water that is coming, or the flood that is coming toward from Ebri or Ikrapinda area. So we are the downstream, that's why we suffer a lot. But Garrett is working, and we know in the coming days they have even earmarked the first light area project to start very soon. And so we know when that is done, the flooding issue will be curtailed. Enyo ono nko a na wodwumade na se onyamfo Frank Kansa no na Ablekuma North MC nso ya fra no onyamfo Adamu Musa Kalamu no ono nso wo ho na wono de kan se wo mo ba ye kura wo mo ma building permit o enso manfo de omdi nenam. As an assembly for the past 1 year or 2 years, we've not issued any permit for anybody on the waterway. Some of the times, people go out there, they do their development. When it is time for us to take action to go in and demolish, then their safe haven will be that they have permits. Permit has been issued to them in the assembly 5 years ago, 10 years ago. When you put them to prove the permits, for years you will not see them again. We welcome the President's directive. I think it will be a wake-up call to all of us to take issues of flooding very serious, and as a municipality we are not taking chances on that. All hands on deck. Onyamfo Adamu Musa Kalamu no we ye pe ena municipal engineer opani AGYEIWAA ASARE wono so de kakraka ho no wa cha say we omama won sa wo mumua ukwa na no so akwaya asem. Before someone submits his drawings or his application for development, the technical committee within the special planning committee will make sure that the place is buildable. So once the place is not buildable, the person is denied. So those who are building within the waterways, they do that mostly on our bland side. Some of them do that on weekends and others. And in fact, if you go to that enclave, there are a lot of land guard activities. The moment you get there, land guards will surround you. So it is very difficult as an officer to go there without security protection. So what they do is basically they build to close the channels that convey the water. So when it happens like that, there's rather a reverse flow of water. Instead of it flowing downstream, it is rather reversing. So that is causing the flooding within the municipality. Asam no anu aboso no. Wo mu sida na nadwo e na weekends. Eno nti wo mu sori anom de langas egu ho nyina. O yo officer na wo ko se o ko stop o ma. Sani on bebo no. Wo ho be ya. Eno ana AGYEIWAA ASARE wa chirechire mu no. SOMPA 106.5 FM across ni from to rekase boni da so aye kenkan edema wo ensemfoforo emu no. Abeto odwasa wo mo ton wanantwie ya no wo mudi wo dwuma e wo KODIE no e wo kanda kwan no eso no. Wo mu nyina sesa nantwie no de afiri osanse na no e na nkramante mu soafo onumemfo Linda Okulu e de sa ultimatum ne ba yese nyame yadom a May
beko na wie ye ne kan no wo masesa na ntwie ne nyina afri saa kawukudi ho ne nyina no eka nhyehyɛwa na aban no adi gu akwam sɛ de bɛya wɔn betimi aprapra kuromu yie wɔn bɛti kuromu miɛmɛ ya hodoɔ ya nkrɔfo ɛyɛ business a emra ɛma ho kwan sɛ wɔn nyɛ no na yeyi saa nkrɔfo no nyina adi afiri ho na wabra Linda Okulu no wɔkasa asɛm saa abra ne yɛntie bi mra. Honestly speaking, we gave them up to Friday, and tomorrow is Friday. So hopefully, actually up to Saturday there, we can assure you that the entire place will be cleared. Because we met the opinion leaders and I mean, this is the first time this is happening. And so we've also directed the MC, said next time they should find a nice place for them so that they can display their livestock. So we are, of course, sometimes I will see, because the place wasn't first, they come to the street, but upon when you go there, you see that they fence the entire place. Enti Linda Okulu enono na SOMPA kasie edi yeni ekwahwe honom se anya bi kura no sa ultimatum na minister ede bae no sen ena eniomesife kosan se ebre no aso enantwie ne yeyi wo ma afiri ho anasen ye koye no ye hu se wo makle honom nyina nantwie ne yeyi wo ma afiri nemum ene enwura ne bola ne ne ma bi eti sa de ejai dodo no a ena esum honom na Ibrahim Muhammad eye timamuni ba ko wo empotem ho woni yen kasai. Enti video no na da Facebook page no so de ekoso e wo ho no betimi aba na wabehwe bi Ibrahim Muhammad resident e wo Kawukudi ho na wote se wode ne nsem atodwa no. Area from Tobacco bona wutie for SOMPA 106.5 Accra. Yankraba tawo do atwa magana ho hye information centers. Yada munyina mo sedam wase yetoa ensem no eso. Na asante mantamu ne yakwakopi e wona yamane boni ya wotu yankrafi ho ba wa beidu obutu. Na yeka say Rango Construction Limited ya womo na ehwese ne be ya so interchange no wo betumi aye no ho hareso ama de hye no matumi akoso na busua. Won ma hyase a womo ye adwuma gidigidi pa. Na entia yensa ka kire se akwan no sania won se bedwi afa ne afa atogu iwieche na de mfuturo aba mazifo na won musuo adwadefo ma ne mema won gegyina kwa ho na dodo no aka se mfuturo kuma na ekum wom no enai wom de asfalt abegu dodo no aso ya ama awomanfo wan ha wom ye pa anam so ama adwadefo ma ne bi ana SOMPA kase ma ne boni ba wo beidu atwetwe nkomo mo kire se radio mo dase na de omo srapa no se interchange no senia won ma ye asfalt no wo se aye se tenkon no won nye interchange no so ho haro so sa sare ya baya kwantambrant tamdwumadi ebekoso kota na masha se bi agusu ne de eye na emu oman mu ebi se yi holiday awo oman mu a omo ma adwuma eno so ma adwuma no enkoso na ohwe oman mu so a eye ye kropon enkran se omo ye adwuma bi se ya anwumre yina omo ye adwuma ba ya santima mu ha no data mu nko an omo ye adwuma na weekends so esen komu gina so eye adwuma ma no content weekends so omo ma adwuma etina nyina ka ho bi na ma adwuma no enko se de isi epem hwe omo mu gina so ya esen komu ekosi etutu na de fi wansa na nka efom fo nso so ahyase wase say esuro fo ni wie enti efom fo adwuma na omo ye no ese komu ya de face mu so ma to mu se ba na se esuro fo ni enti on se uhwe baby a wahyase ya wase ha ya na wa de enti ni na ka ho bi na ama ye nso so a ye wa ahaye papa no adwuma ne ese omo mu ya because last week Monday Friday and the catch say embassy akwa ba e kra na entiase say munye ndutu na di munye nwansi musi kwa enti ni ko ma fa so mba enti na de e ba no say o break hafo mo frikate abesna ko maku na o mo fi maku ba abesna ko na mo so mo de pa na tuoti I was your way, Yamana Mamma be a one more I was swami, and yet a woman can bow a do, and a diamond boy ever sumi. Uguso, ya utie Casiano, near free SOMPA, if he has no, and one any Uguso a day ma wono na, Shannon Summa say, you may be a dauruma, and I was asking, ya day bra wabusia, Sabre ye, and I may come from away, say beer. Yaka, you know, one want to win to me, hey, Ebianisi wa.
ubedun sebe wo me say ya bia wa ba akon homa o de wa imagine say wa ba akon homa ne aya aduane asi ho na wo be ko bewie ya aya aduane awie okoya ye me de madum ato me ntimi nidi e be ne de wo bre ko time he ba mixture wo ho bomoden bowura pharmacy e ba shop bia mu na ko pa bi to mesre wo a enya mapemfo ba wo makoda no fo na akoda wo nya mfinhia dumienu wo de ne ya made de na ache wo uhia time he ba mixture ena afi wo nso wa da so de a asa ya abro obi wo ha ase na ba ifu na de wo mabome pa mfa nhia ba yi mesre pa uhia time he ba mixture se wonya bi to nom sesi ya e be bo pa bia na wo pedodo na wo nso watu aton je number si 0244 417 669 0244 417 669 na onempani abo enkomo abusia ye ka say wadidi ana wonidi ye oh okay ebi ana afa na wo break you fasting no wo break nso so na say wi wo paduane papa dia to merika fo ne chem e wo hacho atomic kwan so no a ba bia transition wo no wo mo nchempe na busa sa ope Hajia special local foods aduane papa nyina afie no kope bito na bebo opa wudru Hajia wa aduane bia bi every yam pontembra so besi kwasi manim do from Amina to Zinabu A to Z ni nyina dru ha benya biato amana na de e na afi Ghana de no kra no he ope mikro muslim fo de bi ho ope ayakamfo de ni nyina bi ho eya yankwa anwona mamu ya de no nso eno nso bi ho ni awope bia udru ha ene Hajia manen kasa won be ya ne kama e de ama wo eno ntimi kasa bia unya bia nka obedie na nso kwan no na wa ma wo ntimi nko je number 0246 359 921 0246 359 921 na one empani abo enkomo kasa na kire menua wata yensu a udi Hajia aduane wiese ekimu a na ade bia boso ekoyie pa kasa na kire menua wata se wunya bi na wano no mo abehunu sampa ensu kroje ni ayade bia nim nkomi bia nim no eno na mekanfo de amawi eno ntudwuma de bia wudie ya wuhia nsuo e wase no de kasa na kire menua wata eno na mekanfo de amawo abusia se wo pedodo na wonsu watu aton Kasaloma Ventures wonna de nsuo baaye eno nti hwehwe na kire kwan e wo Taifa back hospital na chi wo pe se wontimi nkwa wo de age number 0303 965 780 0303 965 780 one mother uroma eno o maso asene me yede kase ebire wo ma ye nane ye ho sima pe emra ye ba ni aka doso me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden ena so biem time heba me hye ya me ka se yi ba kun ani wayi me ensei bra sanya time heba me hya esi agye me ni fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se wo fani nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye anu ku de na num oto a wontimi ani die no time heba mixture duro no ena ye ma wo oba a wafa afuo de wo ma akwada no fo ene akwada woni fie dumienu entimi nim aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wako hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa se o petam heba misha enu dudu etu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso ho atonso wo na ko junction enu echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu 0244 417669 ayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA age adwadie nkratoa yi atu defense clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a ji 21st clinic nkwa wo mu die bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsani fa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so eho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic still wo ye sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory.
Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV and SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwambo. Onyankopon di fa wastrano ewiye brim. Enam nensaso ama Onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to take to us SOMPA First Service. Our home a TV program keke. A bra or so near Sasisia. A bro Nankupon Kasa Chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And SOMPA First Service in Chawo Home Hoda. A Yajuada Kusi if Yadanopa, Anopano Nunkusi Anopanusia. Fawudani na share radensa na erade beye. SOMPA TV Emma Aketiapa. No kwasem Emma Aketiapa. Kwa santemantemu. Adeshia ye wo barekasi emfafra mu no awo atwemanwa bia jana of mensin mu wo moka ade ato abanyanim se nde ya 3 o'clock wo me de aso akobɔ fom akotwa homa mu kafefe ade asi 24 hour economy ni bi awo barekasi ne na asiofia ne emfafra mu ho no a eno na wo moka sa no mo kire se wo mo awo barekasi titiri pa no se ya de 24 hour economy market e ba wo mpatam no wo mpa wo mo mpa dumping site na wo mo ka de a kire me a me ofa onabo mba Zakaria say Wọ́n no afasa dumping site no amere won. Yati se nyame adoma ebenada omo ye so cutting. 24 hour market no e Sofia. Eno na yeti ye no e haya dwene etwetwe yaso ene ya dwene kakra se ede na ekoso empanyifo aba behwe baabi a ezesiesi market no ma amama ya assurance ya declare aba amo ye semu ni besia ya ntehwe afede de asa tini se nyame ya adoma benada omo kwakoye so cutting ene na haya ntidi ebusa ne se sie empanyifo ka so ni besia no omo antomo nsa amfre ebusa se so na omo nimnyom fa so mo ye ntina omo ka so mato mo nsa afre omo anto nsa amfre na ye kan se efiti brother kono se market no mo so mo ma barekasi a no be dan of nyina obi awasase otimi de bola enti bola na mo de barekasi betugu no sebe enya barekasi ne se bola se enya barekasi ne se bola enti mo fa bola bi amre barekasi fo wo mo mpe we addition na wo ni bia onimnyamfo ns ekwadwo no wone ba abedu na bonkomo edu se ekura kan den ho na owie ye no wone barekasi adwadefo ni bi bonkomo emo mo so de sei atuba wanim. Problem there will be part say e ja ondi kan ye maaye na pono kora bi nem bibia ni ha e sabi ni baby a jon so kora ni bi ti e bale fo ye stress dwa no o ma mfa ma bala ha no kwasa no ma ha kro na ho mo ni panyina e ha jodi fo a je se o mo se e dwa no de ye ni bi somo a e se wo ma na ba bale kasi ha ene bale kasi ngo so nti ene enyina ha ya na ediga bale kasi kro bi ye ni se ha na e district capital ya oman no enya mfaso bebre wa ba ne gadie mu a the district mu nyina fiti ya kwesi bantema ha na ma no nyina diga free barakasi kopim offenso enkurase e wo nyina every Friday we aya barakasi ade hye ni bi adwadefo no e no mne ba wa bedu e bo sa nkomo yi na mensi krache e wo sehwiwi oso mensi no emu onimunyamfo Dominic Jesse ene mrahebedwani o wompotem hono mo afi o manfo womo edidom anim de aso akwa fom se 24 hour economy market womo eba besibi ewo sehwi asaren so honom na eno no betimi aboa ma adwade ho nsem so etimi akonkan no womanfo wompotem ho so nyuma ne de ebebu se tam ama womo anya bia ye ntina nanom hemfo ne asofo panyifo nyina kopie adwumadie no asewabra honorable DC kasa no sei eno wokano. The sign contract on the 14th of April, and then I from our Komwa, Yakati Soda, officially said Median. A 36 man and Kata, so did you say to man? Oh, Musadi, now also any for Edium Kita, only contractors in Kasa. I said you take I share 36 months in Takabe 24 months on it. Me every job, Eddie Mass and some name, baby. Eddie Pusha, baby, I do my Kusiana, and your body there, so not ever go for the day on Takababa. The best say, 24 no, I want to pass. Na mata ye titi jaba eti mebi dwumadi no de info e de na magu akomo se ato
Seshirio so MC Onmonyamfo Dominic Jesse and outsane in Kano and Wachi Mrashabedwani or one potem ho Onmonyamfo Kofi Bente Afo one also etre soa nenia so ewujumedi ehun na yavu funi ayekopa ahontuma ne fe ne sede ebe yi amayenti ye ne adwadifo no akasa muni ha bia na me de ho ene ma ho ahokeka asan so krom ha fo agye ene adwadifo a ye be yekura sunsun sanso akọ wo mo so anso ni nyina eti no mo de o mo se ade fefa wo mo hwe ni ntinu wo mo banu musuo atwen ope no ene ye me de adwadifo ne de me da wo mo ase ha wo so ye be mie ni contractor no mo bia wo se ye de no me ka mo bia se ne sikasem kura ye be boa no ntwen 36 months me kofi mentimi ntwen me ne be kasa mo bia ye de be boa no se anka mfie mienu enko na wie no na sa ade ehunu eyemfu na be dan na be asase na be shops abeye agedie ebia Onmonyamfo Kofi Bente Afo wono eneye sehwiyo so mrashabedwani ena otese wode ne nsem atudwane krakra mu oba ahemaye ono so ewo sehwi asawen so na nama chiniye wono so kan kakra contractor na adwuma mo bedu no be pa say contractor na ba site ya hand over amana obeto na adwuma so ana ye ka bibi say se ayen so ya ekrom aye wo mante wa ha no ma carpenter for mason for ha e just say omo fa bia omo fa omo nka na omo so ni adwuma ni bi ebo wa nkos na ono so adwuma wasua eno so ntwemo na ye ka say mabu no so ebo wa o ye carpenter ni so o ye konfo o mason ni so o ye konfo asa contractor ne be fa ni mensa ha ne kakra bia contractor be fa ne cement on mo baba na cement ye ko ni ko bisana na ko ya asem say contractor ye bia wagu na nima ati ye stress contractor ne ba wi o start adwuma o fa wa ma so mo say wonsa eye tenten on de ma nana machinye eye oba hema ewo sehwi asawen so na amaniboy osomafo kwam yewusu ene de bai na ye nuanmo mo so ewa poso na ekasa yi wapanyi pa ya woye vice president eda wonma no ewo man Ghana mu ora Daniel akpagoro nyameko wode ato Ghana aban anim sankabetumi a anka akosombo dam no yeni at 60 na yenhye ho fa ewo man Ghana mu sansam fa so Ghana yenye firi so ema yenkane na afi wo mu so koyi nam wo poso kra no wo so nyamfa so firi so no enya semketo wante Ghana ban enhwe no oni hu dwuma yi Oje ebrena akosombo dam no eba ye na akwame nkruma eko omu constructed the akosombo dam no oje a 22nd January 1966 and akwame nkruma officially wakati ana wabie akosombo dam no ano and oje a 60 years and as a chief within the inland fishery sector no and there ya share mo wa keje na eno chiri no ana ba ka chipanyi yo won kwanta north abato mpeso so won monya for Isaiah kuju dodoi won so de kakra to aso sei the new person na akwadwuma na on say uba akwadwuma ma bisuadwuma ani akwadwuma nya ye baabo it is just a watch mu say we ministry of fisheries and ministry of agri it is ye nhihye say na ye nuanu mu amoye nsu adwuma no omuzibanya abo moto e de akọ nsusu na issue ni say only Ghana kara intimi nye beneficiaries because say bibia agina Ghana council na say na say afori for mu ngina faako wo say nam wo ha na wakọ I was your way about Japan, your one quantum north about to empeso so when one for Isaiah Kuju the Rhino, I'm on a boy Namakan and a different OT Mantamo Ebersumi. Afi Yamfa flight number 106.5 na yanko PM over Ukraine. And Anwa na America, Wamo and Iran for and Afi Israel, Akambomwa, one more queen, near himself Janka Russia. And after so Ukraine, one month talk on one more year kura. Na mene wo kasa ya ne Russia mampani wakeka no ho Putin. Wama to drones ni bi drone attack and a missiles wama kan nyina bom akwa mu from Moscow. E de akwa kodu Kiev. Na no na President Volodymyr Zelensky. Wade abeto jan wo cha say ye kan ni pa prepra nkwa. Ba say wo ha 100 and a 1 year prepra e wo mpotam ho. Sabre ya mene wo kasa nipa makoma kudu nwotwe 18 ana ato ya no monse do a emu makoma be se edumienu kra de wo mu wuye e wo Dnipro
akwaya asem kase pa e won ho emu nsia de wo mo ya kiavu ho no na asem ni si ya wo mu nyina to aya no mo nsia do a akwaya awre hosem sabre ya me ne wo kase akwada wanya mfinhia ba se nwotwe 8 years ana maame ba ko a abrewa kora wo mo twene ni firi ba bi a mo no atete agu fo mo ama ana wo mo twe mo ajeso mo nyina ato aya no mo nsia do eno na yebusa Zelensky say we no mu ne san eno ase ye hu ne san san wa asema busami o so dwene ho san ade we say wo mo de be fa Kiev ho say ho na ya capital city no e ho na ba bi apoten no a e ho ya residential area sanka ja behwe nka Ghana ha Accra bia airport residential area na East Legon ho ba a civilians na tete no a enwuma kase ho no e ho no mo de ba ya say e ya wura ho sempa rescuers na say dini protitiru pa de sene ade na ye ohaw pa e wo ho no regional governor I friend say Alexander Hansa one na de atodu a chese sa asem we de e ya wura ho sem a Volodymyr Zelensky abatro ato Twitter tweet ne so X ho a chese sa de we ya Putin aye no se wo anya ya ne ya wode ba ya no na chi nyina ba ye ne ya awusia wason ye gina na ya den sam ni nyina asie awiabrɛ ye ne ye betena asie kenkan sam yi adema wo no ansa na ye de ndi beba kra no ye nua bi ape 2-bedroom apartment na dawroma ye sramo a ye perijaso ntimo no moye ye pebi o Taifa Atomic Down Ashoman Estate kwabenya pokuase ablekuma NIC abelempe Jowulu Tantra Hill Achimota and Faframu nyina yenya bia yepe yempe agent bia 0240 742106 0240 742106 and 0556 358 196 0556 358 196 AKOSUA AGYEIWAA KODIE BOATENG enemedi area mene odoman kuma chiame obrempong NANA-KWAKU AMPOMA NFA ADWOA ASARE Adamu nyina se amamumo anitia adehye Sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu woje ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment